Umsakato iMaswati Channel solo kuqhubeka njalo ukuyilandzela lendzaba ibantwana bakahlatshwako namake bhajisi lapha ke endzaweni yaseBethani. Kanti namuhla lokutholakele ukuthi lemndeni wahlatshwako uboneke kufanele ukuthi uvele uhambe uyawucaba khona ke egedeni ekhaya lapho khona kuthiwa kusekhaya kubo. Kanti leli khaya kuhlala yena ke make bhajisi. Kanti saphuma ke isijubo khona ke indaba zabantu ukuthi make bhajisi kufuna ke aphume aphelele ekhaya. Kanti bathi lokhu kubhlungu kakhulu ukuthi make bhajisi solo akaphumi noma ngabe sebayitholile ke incwadi khona ke ka-Attorney General kuthi ke emaphoyisa ke akabalekelele kude ke make bhajisi aphume kodwa nakuthiwa ke emaphoyisa ngalesine akavelanga ke kutobalekelela ukuthi yena ke make ke aphume. Kungako sibabona kufanele ukuthi cha kungcono ke sale bacaba kuwo lomhlabathi lokhona ngembili kwaleli khaya lekusegedeni lapho khona kungenwa khona. Asisisa sakha inaku la sakha indlu yalabantwana ngakho indlu yalabantwana la ngoba le labe sihlala khona 9 years la sihlele ekhona sikhosele khona sebatsiniwe ngithi sengithika sibakhele kulomhlaba lo wasala wakahlatshwako lo nganambango ngiko sakhandela. Nangibona Nkosi lami la nakha khona nakuneligede la ngendili ngomgwaqo la kufuna ngene khona imoto ethi ngena la ekhaya ingabe kusho kuthini lo ngibangelwe yini asiladi legede lokuthwala lo mgwaqo wawuvula ngebunjani ngoba lenza lena akayithenganga le labadayiselana lena yethu le yakahlatshwa kude la ngasitshela awukho emthethweni lomgwaqo lo ngolo ngekho emthethweni. Siyafika la ngalesine kuthiwa kufuna stophuma bashayela ukuthi kufuna stokhipha lo make la ngekhathi. Nasifika la ninayo incwazi yokumkhokha ikonke kuphelele mina kethu. Nasifika la awasekho emaphoyisa. Libandla la lemphakathi alikho. Sisodvana nje la kufika bomabhalane bandaba. Nabafika la kuthiwa make akekho kwasithiza kufuna kuyiwe emphakathi kuyokhulunywa ukuthi sekutawubhekwa. Nasifika emphakathi bafike basitshela ukuthi kufuna make abudwe ukuthi wakuphi kuze kutothathwa indoda kediswe khona. Siyamangala ke kethine ukuthi uma ngabe bekwendiwa lokho bebedeni isikhathi sekukwenda before kungaze kufike la khona because nanyalo kuze kuphuma le order sekunemalanga tinsanzana nathi sele temmango wonke akusitho nje ukuthi sifuna bese siyabukelela ngoba setite batali but nasetivelelwa tinkinga funa sibe khona njengetakhamuti lo make lo nokhishiwe lana incwadi iphumile yaphuma khona le kandaba zabana yahashas wabitwa kumphakathini masola ngayi wabitwa ngayi wagcina ile watshela ukuthi lokuhlala kwakhe la akukho emthethweni akangachubeki njene kwakha la hayi wachubeka make wakha ngenkani njengoba sinibona nje sekwakhiwe kanje wachubeka lo make wakha ngenkani atsheliwe ukuthi ayikho emthethweni lento la endile abayendile nalo ntombazana lo Thembi. So ke zenginzaba ke inkantolo ke yarula ukuthi vela kaphume ahambe. Umsakato utaqhubeka kulandzelele kuyo lendzaba etindzabeni temsakato iMaswati Channel ngingeri Carlos seBethani.